Alright, so you want to be a platform where so you catch us any updates be a to as far as that same or same so to some you know the dot you know concern no you be hwe na the home komo etimi e dey aba beso ene baba we pie mu e wo hanam just before say obewem e wo asantema mpo ahemfie no aha e na mpanifo ahyehye se ahoko obeba na nyina no omo de hanso be atena ya bia a omo obeba nso betimi anya ba bi atena na omo adwetwe omo ho na omo mount giant screen e dey CNT say wantimi yanko insider obetimi atena ha na wahwe bi eno nti na abusu asa wo hwe a me no kasa yebu hanum kama hanum asantema mpo kroma efe no edwadada but due to that ye nti no wona na eton ade wa ha ene wona na di djuma hodo wa ha nyina ye obi afi hanum ya relocate omo ene ya ma ha no aye vacant eti wo hwe ya se de ene masifa aircon no asa by this time I'm recording video no cars eguso a eye djuma contractors eguso e wo site a omo ye djuma and you know say nyankopon e adoma ochina e na officially djumadie no e sha se ne akonfo ne wona aka nyina ba be kom asofo be ye omo de che se djuma hodo bebre and betimi akos don't forget second night enso betimi ato biantabusua yenko na yehwese de preparation no isifa echo Yeah. No, maybe I'm going, you know. I'm here. Okay.
What's up, Cindy? What's up? I'm kind of life. See, yeah, to fight for you.